So kusasa kuyodlala Orlando Pirates versus Mamelodi Sundowns, one of the most anticipated games of Betway Premiership this season. Orlando Pirates are looking to extend their winning streak kwi-Betway Premiership. Njengoba bezodlala against Mamelodi Sundowns bayawudinga lwa 3 points loya. So nasi scheme mina ngasisetha mase ngithola ithuba. So epalini ngaqalisa uSipho Chain. Sipho Chain is one of the best goalkeepers esinabo la kwi-Betway Premiership. Yabo nakwi-Pirates uvalile. Uyena goalkeeper esithembele kuye. Mekulimala yena asinawo goalkeeper esingathembela kuyena. So yena mjide ngamqalisa and uyayazi Mamelodi Sundowns. Most of ama games esiwadlalayo neSundowns uhleze ezosiza uSipho Chain. Yabo last game esayidlala i-final eNedbank wayivimba i-penalty yayishow Ribeiro. Mase siya ku-MTN final wavimba ama-penalty esisiza siyiwine leya MTN. So uyena mjide ngamqalisa epaleni because unayo experience yokudlala neteam njengemamelodi Sundowns. He knows what's at stake. Yabo uyena mjide ngamqalisa ngithembele kuyena. Mase sikuma-center backs. Ma-center backs sabona walimala uSisana. Last game we played against Isikhukhune. Isikhukhune was very physical against the Orlando Pirates. Walimala uSisane. And I've been seeing a lot of Olisanda. I've been seeing a lot of Olisanda since uqalile 2025. Waqala ukujima no-Orlando Pirates. I think it was last year December if I'm not mistaken. And Umchita has been training with i-Orlando Pirates. Yabo ngimbonile na kwi-camp. Ubekhona kwi-camp Olisanda ubekhona ezwe ukuthi Orlando Pirates izodlala kanjani. Ngokwami I feel like Orlando Pirates izomngenisa uNdakusasa. So ngambeka la is i-center back yabo engalikhetha mina. I'm not saying uXoka akwazi ukudlala. I'm not saying uXoka akwazi ukudlala, but you saw yesterday. You saw yesterday Umchita. No, not yesterday per se. Ngongale game lesikhukhuna Umchita usane rust nyana. Yabo uyakhombisa ukuthi agcina ukudlala. Kanti uNda, there is a difference between uNda noXoka. uNda uma ukhumbula kahle, bosikhathi sidlala ifinal yeMTN, uNda walandwa ene-injury. Wasebhentshini uNda walimala uSibisi safaka uNda wafika waperforma engazi ukuthi yabo because wayene-injury wabuya kuleya game le wazongena. Yabo so nakule game le uNda mina ngamthemba ukuthi afika asinikeze performance 10 out of 10. Uzodlala kanye benoSibisi. Yabo baba u2 bazonginikeza iperformance egrand laba bama center back acishe asebenzisane ngokufana because uNda udlalisa kwaSisana. Yabo uSibisi udlala indlela yakhe kuSibisi udlala kamnandi. Yabo so ngabathemba labo baba u2 wangitshela wona ama comments ungamqalisa yini uNdana uma aqalisa uXoki noma mhlambe yabo omunye umdlalo umayela kuthi kwi right back position. Right back position abantu abaningi bemcriticize lo mfana lo Van Rooyen regarding igoal eliscoriwe Isikhukhune. Yabo I don't criticize Umchita kakhulu because leli goal kwakuyi rebound. Yabo kwakuyi rebound and Umchita wavele nje washokheka and waqhamuka ke uLinda Mntambo wasezohlaba ibhola yabo shaya ithephini langena igoal. So ngamqalisa Umchita uyakwazi ukurana, uyakwazi ukugijima. Yona into engithanda ngayo, uyakwazi ukugijima and uyakwazi ukumarka. Yabo so njengoba ngizomqalisa ngala ka right ngala iMamelodi Sundowns izodlalisa umdlalo njengomdawu, izodlalisa umdlalo njengoMatthews. Abadlali laba bane pace, siyamdinga umdlali esimfala one pace. You cannot put uMonyane la, uMonyane akanayo ipace. Yabo uMonyane I don't think uzokwazi ukumelana nalabadlali abazodlala kuleli side. So ngamthemba uVan Rooyen kuleli side, but ungangitshela wona ama comments ukuthi ungafaba kuleli side. Mayisiza ka left ngaqalisa uPaseka Marco. Left ngaqalisa uPaseka Marco. Reason why uPaseka Marco uyodlala against uRibeiro. uRibeiro uzobe ngena kuleli side. I don't know if uRibeiro uzohamba ngoline noma uzokhatha in, but ngokwami I feel like uRibeiro uzosebenzisa leli side la ka left. So ngafaka lo mfana lo uMarco. Yabo uMarco uyena Umchita engimthembayo ukuthi uzokwazi ukumelana nepace kalomfana lo Ribeiro futhi akwazi ukummesha ngamandla. Yabo uma kunawo amandla mfethu sambona edla against Umchita uyayazi into ayenzayo lapha emuva since ebuyile nje udlalela kamnandi. Yabo so ngamfaka kwi left back position ya mase kuthi CDM yami sonke siyamazi Makehleni Makhawula uyayibhosa imidfield Orlando Pirates. Yabona nje in the last 2 games siwadlalile uyena ubethola ama man of the match performances. Yabo uyena ubethola ama man of the match awards. So ngiyamthemba Umchita uzodeliver nakule game eMamelodi Sundowns. Yabo uyena sithenjwe nje isinaso kuOrlando Pirates currently because udlala kamnandi, uyakwazi ukuconnecta ama forwards wethu, uyakwazi ukuconnecta futhi nama defenders wethu. So ngiyamthemba lapha. Mase kuthi umdlali azodlala naye another player ocriticize ama fans ubani uTalente Mbatha ungidlalela kamnandi uTalente Mbatha for me, but iform yakhe isathe decrease kancane. I so wish le game le uzokhuphula ize ngalokudlala because he knows what's at stake.
so ngaqelisa yena uThalente Mbatha benomakhehleni Makhawula lapha yabo ngabaqalisa bawu2 kuthi umdlali azodlala nabo kube uTito Maswanganye. Tito Maswanganye uzodlala kulesa sisu. Tito Maswanganye he knows what is stake too. Sekwadlala against Mamelodi Sundowns. Sekwadlala against Mamelodi Sundowns and what deliver against Mamelodi Sundowns. So ngamqalisa nayo kule game le. Yabo ngamqalisa kule game imdlalise lapha center with umakhehleni Makhawula benombatha. Yabo ungangitshela wena uthi midfield yakho ungayisetha kanjani. But for me, I feel like these guys ibona abadlali abangasebenzela bajolo ukusebenzela nje kuma games adlula. Khona dethi ubengamqalisa uDlamini kule game le. I feel like it's a suicide if uqalisa uDlamini because uDlamini akuseni lo mdlali ongamthemba ekumakeni. uDlamini akwazi ukumaka. But if you put uTito Maswanganye unaleyo fighting spirit yokumaka. Yabo uyena umdlali singathembela kuyena mesiluza ibhola. Mesimaka asisize simake. Yabo Tito Maswanganye ngizumthole Emily phambili ewalk. Uyakwazi ukumaka lapha asize abadlali. Kuthi left wing yami ngaqalisa lo mfana lo Dion Hotto. Dion Hotto bafethu ngamqalisa ahambe ku line, ahambe kanye benomako. Reason why ngiqalisa uDion Hotto la, ngifuna ukuyipressa iMamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns idlala ibhola eliqala emuva. Qala emuva ibhola iMamelodi Sundowns ayasonke i-team ekwazi ukuqala ibhola emuva. So, mesingase sidlale abadlali abazokwazi ukuyipressa phambili. Singakwazi ukuyibreaka down iMamelodi Sundowns senze ama mistakes. Inabadlali abanjengokhoza abadlali abasha basafika. Umfana omncane siyamazi. Uyakwazi ukudlala umfana, uyakwazi ukudefenda but uyatatazela mekumele aqala ibhola emuva. Yabo. So, ngaqalisa uDion Hotto phambili. Mekwenzeka ke ingasebenzela into yaphambili second half ngashintsha uMarco ngehlisa uDion Hotto ngifake umfana ongengena lapha esiwinger. Yabo so Dion Hotto ngamqalisa lapha phambili. Yabo last game uDion Hotto wasidlalela edlala esiwinger. Nabona mnandi uHotto wemnandi ngempela last game. So kule game le nakhona ngamqalisa ezi left winger kule game le. Yabo kule game le ngamqalisa ezi left wing. Kuthi ka right wing ngaqalisa lo mfana lo Mfokeng. Yabo I know very well bazokwazi ukushintshana bedlale kanje. Boba uthi bayakwazi ukudlala the both position. Boba uthi bayakwazi ukudlala both positions. So ngaqalisa kanje igame yami. Yabo iwona mawinga ke lawo engawakhetha. Mfokeng siyamazi sonke bafethu. Angifuni ukuchaza kakhulu uMfokeng. Angifuni ukuchaza kakhulu ngomfokeng. uMfokeng uyasidlalela kule season nje so far. Ukompita nomdlalo oyi1 and lo mdlali lo udlalela iMamelodi Sundowns. Ukompita naye for i-play of the season. Kule game le bawu2 bazokhombisa impela ukusikahlahla uba no deserve ukuyithola. Yebo so kule game le ngamqalisa isiwing ngomfukeng ngamqalisa khona ade bethi umfukeng ngamele simqalise kule game. Unkota ngambeka ebenchini. I know unkota ukhona. So ngambeka ebenchini unkota abulo mdlali lo uzoshintshela igame. Yebo because I know very well iMamelodi Sundowns they planned something regarding unkota. They know ama goals aqhamuka ku side la unkota. So ingakho ngimfake ngala umfukeng. Yebo they know very well ukuthi ama goals aqhamuka ngaunkota so ngaqalisa lo mfana lo Hotto ngala. Yabo sibadide nje. Umfokeng uyakwazi ukupressa phambili so ngamdlalisa lapha uMfokeng. Kuthi another player onama qualities of ukupressa uMakgopa. Another player onama qualities of ukupressa uMakgopa. uMakgopa ngamqalisa kule game le. Ngamqalisa kule game le uMakgopa siyamdinga umuntu ophambili okwaziyo ukupressa. Mase singenalo ibhola lesilahlekele ibhola asinaso strike esohlala phambili singamaki. Sidlala neteam ekwazi ukubamba ibhola. Mamelodi Sundowns. So sabadinga abadlali bazofika ba drop deep basize simake. uMakgopa uyakwazi ukwenza leyo nto. uMakgopa uzodropa deep abambe ibhola ashama long ball for ama forwards wethu ama wingers wethu mase yarun uMakgopa Veliskhala mase shooting net. Bosidinga abadlali bakanjalo le game le. uMakgopa amabhola ahamba phezulu yabo awahold awubuyisele ngala ngakuthina. Umdlalo njengombatha uyakwazi ukukhahlele ngaphandle. Umdlalo njengoTito Maswanganye uyakwazi ukukhahlele ngaphandle. Yabo sidinga into kanjalo kule game le kanje. So isona mina iskeme engasetha lesimase ngithola ithuba. Yabo isona scheme lesi eBhalini uSipho Chain, center back Sunda benosibisi, right back uVan Rooyen, left back uMarco, CDM Makhehleni Makhawula, benombatha amasuku adlale benoTito Maswanganye, right wing ngifaka uMfokeng, left wing ngifake uDion Hotto, masukuthi striker ngifake uMakgopa. Yabo uMakgopa mayadlaleli kahle singamshintsha sifaka uMabasa. But ke isona scheme lesi ungangitshela wena esakho ischeme ongasetha. Yabo